Hello guys, hope you're good. I'm also good. o itse gore ngwana ha le teng mo tlong motho ha o kgone go dira sepe yaanong o tla ba batla go recorda le mama, o tla ba batla go nna live le mama, o tla ba batla go dira metshameko le mama yaanong mosadi ke lano a kere mosadi ke lano mosadi o tswa leano mosadi o nna le plan ya gore a bone gore a ka dirang fela tla re dire se e leng gore ke se kopile ko ena gore ke go direla sona a kere alright mogatse madume mo go boitshoko media television leina la me ke Simply BM ke go tlela fa dikgang tse e le gore ipele kwa setlhoeng tse di etsang tsa metshameko mme re simolola fa re lebeletse metshameko ya kgwele ya dinao re lebeletse ka kwa moseja mme ra re lebeletse gore ga jaana ke nako ya go reka le gore ke siwa ga bakatisi le batshameki mme go le tobo mo mokatising wa setlhopha sa Manchester United e leng Erik ten Hag e le gore dipego ga jaana ba dibegilwe fo ke ba Sky Sports ke gore go lebeletse gore ke mang yo e le gore o tla tsena mo ditlhakong tsa gagwe fa fela a ka kubiwa ka kwa setlhopheng seo mme bakatisi ba ile gore ba ile ba umakiwa fo maina a bona a tlola fo go buile fo ka mokatisi wa maloba wa setlhopha sa Bayern Munich ga mmogo le Chelsea e leng Thomas Tuchel ga mmogo le mokatisi wa maloba yo e le gore ga jaana ga ana setlhopha e leng wa maloba wa setlhopha seo sa Chelsea e leng Mauricio Pochettino ya no tla re bona gore a metseo di tla feletsa di kgonega di diragala mme o ka gopola gore Erik ten Hag setlhaga sa gagwe sa ntlha ka kwa setlhopheng seo sa Manchester United o ile a fenya sejana sa EFL mme a netefatsa fela gore o fedisa luba le dingwaga di le thataro ka kwa setlhopheng seo sa Manchester United go sena sejana sepe se e leng gore setlhopha se ile sa se fitlhelela mme o kgonne gape go fitlhelela makgaolakgang a FA Cup e leng gore bone a e fenya mme a feletsa gape ba le mo maemong a boraro mo metshamekong eo ya Premier League a re tla bona gore a o tla feletsa a kgotlhisiwa setlhako kana go tla feletsa go diragatseng re tla feletsa re beile letsogo mo phatleng re ntse re lebeletse gore a mme seo se tla kgona se feletsa se diragala ra itse gore ke bolo sengwe le sengwe sa kgonagala mme re ba ka kono fa mo Africa Borwa re lebeletse ka kwa setlhopheng sa DStv tota re lebeletse ka kwa setlhopheng seo sa the Buccaneers, Orlando Pirates, the Soweto Giants mme re lebeletse metshameko eo ya DStv Premiership ba bize bonke re lebeletse gore ba samagane le maneto na setlhopha seo sa Orlando Pirates tiro e leng gore ba e gwetla fo ke go gwetla go ka kwadisa motshameki wa naga ya Burkina Faso e leng Stefane Aziski mme dipego ke gore seo se lebega e ka nna kwadiso e bokete mo setlhopheng seo sa Orlando Pirates re tla re feletsa re bona gore a mme seo se tla feletsa se kgona motshameki o wa ka kwa Burkina Faso e leng Stefane Azizi tla feletsa a leba ka kwano mo setlhopheng seo sa Orlando Pirates ke dingwe tsa dikwadiso tse e leng gore ga di ka atlega re tla nentse re lebile re beile leitlho gore di tla tsamaya ka tsela e ntseng jang mme dipego tse dingwe re lebeletse ka kwa moseja mme santse re lebeletse sona seo tsa kgwele ya dinao mokaloba wa maloba wa naga ya France e leng Zinedine Zidane o tlotlomaditse le go ka boka Kylian Mbappe go leba ka kwa setlhopheng seo sa ka kwa Europe e leng Real Madrid Los Blancos jaaka ba itsege ba totobaditse seno mo bekeng e fetileng gore Kylian Mbappe ya ke karolo ya setlhopha ntle le go rekiwa ka tšhelete mme o nna karolo eo ya setlhopha fela fa morago gore mafaratlhatlha a e tlase a sutlhagane e le ka ntlha ya boididi ja batho ba e leng gore bone ba itumelela fo gore Kylian Mbappe o lebaka kwa setlhopheng seo sa Real Madrid re tla re bona gore o tla a diragatsa ka tsela e ntseng jang ka gonne Mbappe e nna karolo ya bafenyi ba UEFA Champions League ga mmogo le go nna ditshimega tsa La Liga fa morago ga setlha se se itumedisang re di konosetsa fa re lebeletse gore metshameko ya French Open ya entse e tsweletse pele mme re lebeletse fa gore metshameko ya di-singles magareng ga Alexander Zverev ga mmogo Carlos Alcaraz e tsweletse pele ke makgaolakgang a French Open re tla re lebela gore mo fenyi magareng ga bona e tla nna mang mme fela fa morago ga seo re bone fa motshameki wa tennis e leng Coco Gauff a fenya title ya gagwe e tonna mo khareng ya gagwe ya tsa tennis mo metshameko eo ya di-doubles moaneng a tshwaragane le Katerina Siniakova mo metshamekong ya French Open mme ke sengwe se e leng gore ke phitlhelelo e tonna ga re lebeletse mo Coco Gauff ga re tla re lebeletse career ya gagwe ya tsa tennis o itumelela seo thata mme o ile a lebogela seo thata ra re lebelela gore ke mang o e leng gore o tla tsa sejana sa ga jana mo makgaolakgang a tsweletseng pele magareng ga Alexander Zverev ga mmogo le Carlos Alcaraz ke di ba phegelwana fa ke tla boa gape ke go itsise gore se dingwe gape tse di mo setlhogong kana tse di kwa setlhoeng tsa metshameko di a di tsamaya ka tsenentseng jang mo boitshoko media television leina la me ke Simply BM